Sitos hutang pegang bank. Sekarang minyak naik harga So tak ada duit nak beli kereta. Tapi saya sini boleh tolong. Okey. Kalau you orang hutang sitos hutang pegang bank Tekun Nasional, Kos Memo, sehingga Layan Mas, Kuku ke apa ke supplier ke kedai motor ke, you tak bayar. 100% pun tak ada bayar. Tak ada masalah. Janji syarat you ada lesen kereta. Gaji masuk bank. Bersen 2003 ke atas 2300 ke atas bersen Suami isteri satu orang mesti ada lesen. Saya boleh dapat zero deposit. Tolong you dapat kereta. Yang bulanan 500 lebih, 600 lebih, 700 lebih kereta tak boleh mahal sangat Mahal sangat orang pun takut You sudah blacklist Kita kasih orang second chance Kita bukan along bukan loan kedai Kita ada lesen. You sekat gila lesen. Polis punya. Dengan majlis punya lesen kita ada. Bukan scammer. You boleh masuk saya punya TikTok, Instagram, YouTube. Tengok saya punya page, saya punya komen. Kita sudah banyak tolong orang. Sitos hutang bukan bank dapat kereta. Bulanan antara 5, 6, 700 lebih. Zero deposit. Mengenai ini isu, kalau you betul-betul yang saya cakap syarat you memang boleh ikut. You terus kontak saya, Jesitan, Insan Auto, Sambahat.